uramutse wumvise urusaku rwari i Kigali mu ijoro ryo kuri iki cyumweru ushobora gutekereza ko abasore b'Amavubi barimo babica bigacika iraba muri Maroc aharimo habera umukino wa nyuma y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu wahuje Senegal na Maroc. Iby'Amavubi na CAN ni amateka yanditswe rimwe ridasubira mu 2004. Uretse ko ejo bundi kuwa gatandatu Jimmy Mulisa wari mu bakinnyi iryo rushanwa yongeye kwambara umwambaro w'ikipe y'igihugu yiyibutsa ibyo bihe mu mukino we na bagenzi be nka Sugira Ernest na Haruna Niyonzima, umukino bakinnyemo na Ami Beka Goma i Nyamirambo ni kuri Kigali Pele Stadium. Mu birometero birenga 5500 uvuye i Kigali, abasore ba Lion de la Teranga ba Senegal bari bahanganye na Lion de l'Atlas ba Maroc. Ku rutonde rwa FIFA, izi ekipe zombi nizo nziza ziri ku mugabane wa Afrika. Maroc iza ku mwanya wa mbere igakurikirwa na Senegal. Ubusanzwe igikombe cya Afrika cy'ibihugu gisanzwe kizwiho kurangwa n'udushya twinshi. Icyakora ibyabereye muri Prince Moulay Abdallah Stadium birenze gusa kuba gashya cyangwa se ikintu kidasanzwe, ahubwo na amateka zibuka imyaka myinshi, nk'uko umunyezamu Edouard Mendy wa Senegal yabyanditse ku mbuga nkoranyambaga. Kuva ku kwivana mu kibuga kugera kuri penalty yatewe na Diaz, ihangana rya police n'abafana, ihangana ry'abakinnyi nyirizina, kwiba eswime ya Edouard Mendy n'ibindi byinshi, biragoye ko hari umuntu wigeze atekereza ko ibyabaye byari kugenda uko byagenze. Nubwo ahuza Christopher Nolan, James Cameron n'abandi bahanga mu kwandika za filime zikundwa cyane ku rwego rw'isi, birasa nibigoye cyane ko bari gutekereza ko iki gikombe cya Afrika cyari burangire nk'uko cyarangiye. Ama ekipe yombi yitwaye neza mu kibuga nk'uko byari byitezwe. Nk'uko twabivugagaho mu kanya, aya niyo ma ekipe meza muri Afrika yose, ndetse azanahagararira uyu mugabane mu irushanwa ry'igikombe cy'isi riri mu mezi make agiye kuza. Ibintu byahinduye isura mu minota y'inyongera. Neza umukino ugiye kurangira, myugariro y'ubumoso El Hadji Malik Diouf usanzwe akinira West Ham United yo mu Bwongereza yakuriye rutahizamu Brahim Diaz wa Real Madrid. Umusifuzi Jean-Jacques Ndala Ngambo wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo yahise abibona, ariko amaherezo abasifuzi bo kuri VAR bafashije Ngambo kugenzura iryo kosa. Undi nawe nta gutinzamo ahita atanga penalty. Hari hashize iminota mike cyane Senegal itsinze igitego, ariko cyanze kwemerwa kubera ko uyu musifuzi yavuze ko kapiteni wa Maroc Achraf Hakimi ngo yakoreweho ikosa, nubwo benshi bemeje ko ryari ikosa ryoroheje cyane ndetse rijya gusa nk'iryo Diouf yakoreye Diaz. Muri make Senegal yimwe igitego, ariko ntibyarangiriraho, ihita inahanishwa penalty ku munota wa nyuma w'umukino. Umutoza Pape Bouna Diaw wa Senegal byaramurenze maze afata icyemezo kizamwibukirwaho iteka ryose. Uyu mugabo w'imyaka 44 y'amavuko yagiye mu kibuga ku giti cye, ategeka abakinnyi be bose gusohoka mu kibuga bakajya mu rwambariro ntibemere kurangiza uyu mukino. Uyu mugabo ukomoka muri Senegal yari yinubiye imisifurire yashinjaga guhengamira cyane ku ruhande rwa Maroc. Mu ntangiriro benshi baketse ko ibingi bari amashyengo, ariko abakinnyi ba Senegal koko basohotse mu kibuga barigendera. Ikibuga gisigaramo abagabo bake barimo na Sadio Mane, rutahizamu w'imyaka 33 ukinira Al Nassr yo muri Arabia Saudite. Mu gihe kirenga iminota 15 abafana babarirwa muri miliyari barebye uyu mukino ku rwego mpuzamahanga, bose bari bumiwe bibaza igishobora gukurikiraho, mu gihe abarenga 66,000 bari bicaye muri stade nabo bari bategereje ikiri bukurikireho. Ntabwo ari abafana gusa, kubera ko abanyacyubahiro barimo na Perezida Paul Kagame bari bakurikiye uyu mukino. Byari bigoye kumenya ikiza gukurikiraho. Ubwo benshi bari bababajwe n'icyasha kigiye ku isura y'umugabane wa Afrika, ariko abandi bagashimishwa n'uburyo Senegal yihagazeho ikanga karengane, igakoresha uburyo bwose bushoboka mu kwerekana karengane yahuye nako, burimo no gusohoka mu kibuga uburyo twakwita ubwanyuma bushoboka. Muri iki gihe byanatumye benshi bagaruka kuri Jean-Jacques Ndala Ngambo wayoboye uyu mukino. Uyu mugabo w'imyaka 38 ni umwe mu basifuzi bamaze igihe kinini basifura imikino y'igikombe cya Afrika, kubera ko yatangiye aka kazi mu 2019. Ni umwe mu basifuzi beza kuri uyu mugabane, ndetse akaba ari ku rutonde rw'abazasifura igikombe cy'isi muri uyu mwaka. Muri iri rushanwa Jean-Jacques Ndala Ngambo yasifuye imikino 3 ariko itangaje. Uyu mugabo yasifuye umukino wa mbere wahuje Maroc n'ibirwa bya Comore, umukino nawo wavuzwemo byinshi. Yasifuye kandi umukino wahuje Tunisia na Tanzania mu matsinda mbere yo gusifura umukino wa nyuma. Igitangaje nuko atari we musifuzi wa mbere ku mugabane wa Afrika. Uwahawe igihembo cy'umusifuzi mwiza muri Afrika mu 2025 ni Omar Abdul Kadir Artan ukomoka muri Somalia. Kuba umukino wa nyuma utarahawe umusifuzi mwiza muri Afrika ngo awusifure nabyo ubwabyo byibajijweho na benshi. Hagati aho mu gihe abakinnyi ba Senegal bari bavuye mu kibuga,
rutahizamu Sadio Mane yasigaye mu nama z'igitaraganya kugira ngo harebwe icyakorwa. Uyu mugabo w'imyaka 33 yamaze igihe gito arimo kuvugana na Claude Leroy, Umufaransa umaze igihe kinini cyane ku mugabane wa Afurika, aho yatoje ama ekipe y'igihugu arimo Cameroon na Senegal nyirizina, Congo Kinshasa na Congo Brazzaville, Ghana ndetse na Togo. Ku myaka 77 uyu mugabo w'inararibonye mu mupira wo ku mugabane wa Afurika niwe Mane yisunze kugira ngo amugishe inama y'icyakorwa kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Uyu mukambwe yabwiye Mane kuko byagenda kose Senegal ikwiriye kwemera igakina umukino ikawurangiza kubera ko ibyo ari byo byakubahisha umugabane wa Afurika muri rusange. Ku rundi ruhande, El Hadji Diouf uri mu bakoze ibitangaza muri ekipe y'igihugu ya Senegal ariko akaba ataragize amahirwe yo kwegukana igikombe cya Afurika, nawe ubwo yari arimo gukora ibishoboka byose kugira ngo asabe barumuna be bagaruke mu kibuga kugira ngo barangize umukino. Ku rundi ruhande, abafana ba Senegal bari bakamejeje, bari bahanganye n'inzego zishinzwe umutekano bashaka kwinjira mu kibuga, ariko kubw'amahirwe abapolisi ba Maroc bashoboye kubakumira, ntihagira ubanyuraho ngo ajye mu kibuga cyangwa se guteza ibindi byago. Byari amashusho utakwifuza kubona ku mugabane wa Afurika, ndetse muri ayo masaha Afurika yari yahindutse amenyo y'abasetsi cyane cyane ku batuye hanze yayo. Nyuma y'inama ya Claude Leroy na Diouf, kera kabaye Sadio Mane yafashe ya mbere ajya guhamagara bagenzi be kugira ngo bagaruke mu kibuga. Uyu mugabo yaragize ati buri wese yifuzaga kugenda akava mu kibuga. Nabajije Claude Leroy icyo abitekerezaho, ambwira ko tugomba gukina tugasoza umukino. El Hadji Diouf nawe nibyo yambwiye. Nabwiye abakinnyi bagenzi banjye ko icyaba cyose tugomba gufata inshingano tugakina. Yongeraho ko kwibeshya k'umusifuzi ari ibintu bibaho. Ati kubera ko umusifuzi ashobora gukora amakosa nkatwe, ntabwo ari twe dukwiriye kumucira urubanza. Ikirenze kuri ibyo, ati byo nakoze nabikoze kubera abatuye isi bose bifuzaga gukomeza kureba umukino ukarangira. Hagati aho, mu gihe ibyo byose byari birimo kuba, Maroc yari gitegereje kubona amahirwe yo gutera penalty. Kera kabaye abakinnyi ba Senegal baje kugaruka mu kibuga, maze Maroc itangira kubyina intsinzi kubera ko iyo batsindiye penalty nta minota yo gukina yari isigaye ku buryo Senegal yagombora icyo gitego. Ku ikubitiro, rutahizamu wa Maroc Youssef En-Nesyri yashatse gutera iyi penalty ariko ntibyakunda. En-Nesyri afite amateka yihariye muri ekipe y'igihugu ya Maroc kubera ko niwe mukinnyi watsinze igitego nibura mu marushanwa 6 icyo gihugu giherutse gukina, harimo n'irushanwa rya CAN. Kuva mu 2017, 2019, 2021 na 2023 hose uyu mugabo watakira Fenerbahce yo muri Turukiya yagiye atsinda igitego, ariko muri irushanwa nta gitego yari yaratsinze, cyane ko atarakibona amahirwe yo kubanza mu kibuga, ndetse no muri uyu mukino yaje asimbuye Ayoub El Kabi ukinira Olympiacos yo mu Bugereki ku munota wa 67. Iyi penalty yari amahirwe y'imboneka rimwe kuri En-Nesyri kugira ngo asoze irushanwa yongeye gutsinda igitego, ariko kubw'amahirwe make ntiyagiriwe icyizere. Iki cyizere cyahawe Brahim Diaz, rutahizamu w'imyaka 26 wavukiye Malaga muri Espagne. Kuva Soufiane Rahimi yahusha penalty ku mukino wa mbere w'irushanwa ubwo Maroc yatsindaga ibirwa bya Comore ibitego 2-0, umutoza wa Maroc Walid Regragui yahise atoranya Diaz nk'ugomba kujya atera penalty, ndetse niwe wateye yabonetse ubwo Maroc yanganyaga na Mali igitego 1-0. Kuri iyi nshuro uyu musore yongeye kandi guhabwa icyizere cyo gutera iyi penalty yari gutuma arangiza irushanwa afite ibitego 6, cyane ko yakoze amateka yo gutsinda igitego mu mikino 5 ya mbere yakiniye Maroc muri irushanwa, ari naryo rya mbere akiniye iki gihugu kivukamo se umubyara. Mu buryo bwatunguranye, Diaz yateye iyi penalty mu buryo bwa panenka, bituma umuzamu Edouard Mendy yoroherwa no kuyikuramo. Mendy ntabwo bwari ubwa mbere akuyemo penalty zitewe muri ubu buryo, kubera ko yigeze no kubikora mu 2021 ubwo yakiniraga Chelsea. Icyo gihe yakuyemo penalty yari imaze guterwa na Sergio Kun Aguero wakiniraga Manchester City icyo gihe. Icyarushijeho kubabaza benshi mu bafana ba Maroc nuko Diaz yateye penalty akoresheje ukuguru kw'iburyo mu gihe asanzwe azwiho gukoresha ukuguru kw'ibumoso nk'iyo arimo gutera free kick na corner. Uburyo yateye iyi penalty bwari buciriritse cyane ku buryo hari abafana batangiye kuvuga ko Diaz yaba yasabwe kurata iyi penalty kugira ngo Senegal yongere kwemera kugaruka mu kibuga, ariko umuzamu Mendy yabirwanyije cyane avuga ko Diaz yakoze ibishoboka byose ariko akananirwa gutsinda. Abandi bavuze ko nyuma y'ibyabaye byose Maroc yifuzaga gutsinda Senegal, ariko ikayitsinda iyisuzuguye cyane kubera ko iyitsindisha panenka byari kuba bimeze nko kongera umunyu mu gikomere. Muri make, Diaz ntabwo yifuzaga gutsinda igitego gusa, yifuzaga gutsinda igitego gica intege Senegal kikanayandagaza ku rwego mpuzamahanga. Biragoye kwemeza ko amarira Diaz yarize nyuma yo guhusha iyi penalty azashira vuba aha ngaha, cyane ko nyuma yo kurata penalty Senegal yatsinze igitego cyiza cyatsinzwe na Pape Gueye usanzwe ukinira Villarreal
yo muri Espagne. Na nyuma y'uyu mukino ubwo Diaz yarimo kwakira igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi, kwihangana byari byamugoye, amarira atemba ku maso. Hagati aho ibikorwa by'abanyasenegal muri Maroc byangijwe mu buryo bukomeye cyane, mu gihe abafana muri Algeria na Misiri bishimiye intsinzi kurusha na henshi mu bihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Iri rushanwa ryari ishusho nyayo y'umugabane wa Afurika, kuva kuri ruswa yarivuzwemo kugera ku kutumvikana hagati ya Afurika y'Abarabu na Afurika y'Abirabura. Benshi banemeza ko kwihagararaho kwa Senegal nubwo byisha amahame ya FIFA, ariko nanone ngo n'uburyo bwerekanye ikibazo cy'imisifurire ku buryo bishyira igitutu kuri rishyira hamwe kugira ngo naryo rirusheho gukarishya abasifuzi. Iby'amasomo iri rushanwa ryasigira abanyafurika, impungenge ku gikombe cya Afurika kizaba umwaka utaha, ndetse n'ibivugwa by'uko u Rwanda rushobora kuba rurimo kwitegura kwakira irushanwa mu myaka iri imbere, reka tubigarukeho. Njye nitwa Ismael Mwanafunzi. Niba utarakanda handitse sabone cyangwa subscribe, ushobora kubikora aka kanya. Tubahaye ikaze. Na mbere y'uko umukino wa mbere utangira, Senegal yari yakinnye na Misiri mu mukino wa kimwe cya kabiri wabereye mu mujyi wa Tanger uri mu majyepfo y'igihugu. Kugera i Rabat ahagombaga kubera umukino wa nyuma byari urugendo rwa gari ya moshi rw'isaha imwe n'igice. Bakigera kuri station ya Rabat Agdal, bari biteze ko CAF ku bufatanye na Maroc bateguye abashinzwe umutekano bashobora kubarinda muri icyo gihe. Iyi station wayigereranya na gare ikoreshwa n'abagenzi batega gari ya moshi muri Maroc. Mu mwaka ushize yakoreshejwe n'abagenzi barenga miliyoni 30, ku buryo mu minsi ishize Maroc iherutse gutaha indi station izwi nka Rabat Riad mu rwego rwo kugabanya abagenzi bakoresha Rabat Agdal. Abakinnyi ba Senegal bisanze muri station nta nzego z'umutekano zateganyijwe ku buryo zishobora kubarinda cyangwa se zikabanyuza habugenewe bakajya kwitegura umukino batuje. Birumvikana gusohoka muri station byari ibintu bigoye kuri aba bakinnyi, ndetse hari ibyago byinshi by'uko muri aka kavuyo kose bamwe muri aba bakinnyi bashoboraga kugira ibyago byo kuvunika cyangwa se guhura n'ibindi bibazo byashoboraga kubimbisha amahirwe yo gukina umukino wa nyuma bameze neza. Federation y'umupira w'amaguru muri Senegal ntabwo yatindijemo, kubera ko yavuze ko ibyakozwe ari uburangare bukomeye kandi ko byashoboraga kugira ingaruka ku bakinnyi. Banavuze ko ibyakozwe byari bigamije kwica abakinnyi mu mutwe kugira ngo ntibazakine neza. Umutoza wa Senegal we yavuze ko abakinnyi barimo Sadio Mane bahohotewe n'abafana, bakabahatira gufata amafoto ku ngufu, kandi ko iyo babishaka bari no kumugirira nabi kubera ko nta buryo bwari buhari bw'umutekano. Abapolisi bake bari hafi aho bahise batabara byo kwirwanaho, bafatanya n'abashinzwe umutekano ba Senegal nabo bataba bahagije, bashobora gukoresha imbaraga mu kwigizaho ikivunge cy'abantu maze basohora abakinnyi ba Senegal mbere yo kwinjira muri stade bari bateganyirijwe. Maroc yari yateganyije hoteli yari Hab ifite inyenyeri enye, yari hafi aho ngaho mu birometero nka 4 uvuye kuri station ya gari ya moshi. Ikibazo nuko itari ifite ibipimo bigezweho bishobora kwifashishwa na ekipe nka Senegal igiye gukina umukino wa nyuma y'igikombe cya Afurika. Abagenzuzi ba Senegal bakikubita amaso bahise batera hejuru, bavuga ko itujuje ibisabwa byatuma yakira abakinnyi barimo kwitegura umukino ukomeye. Federation y'umupira w'amaguru muri Senegal yongeye kwandika, yandikira CAF ivuga ko bitumvikana uburyo yateguriye hotel itari ku rwego rwo kwakira abakinnyi barimo kwitegura umukino wa nyuma. CAF nayo yahise itegura inama y'igitaraganya ishaka uburyo abakinnyi ba Senegal bahabwa hotel igezweho. Umwanzuro waje gufatwa nuko bajyanwa kuri hotel ya Amphitrit Palace iri mu gace ka Skirate, ni nko mu birometero 20 uvuye Rabat. Ubwo mu gihe ibyo byose byarimo biba, abakinnyi ba Senegal bari bagitegereje muri bus, nta numwe wemerewe gusohoka. Ibi byose byamaze amasaha hagati ya 3-8. Kumara amasaha 4 muri bus nta kintu ukora ni ibintu bishobora kunaniza umubiri ndetse n'ubwonko. Ushobora gutekereza ko ari ibintu byoroshye, ariko mu mupira w'amaguru utuntu nk'utu tugaragara nk'uduto dushobora kugira ingaruka zikomeye ku myitwarire y'abakinnyi mu kibuga, bakaba bakina neza cyangwa se nabi bitewe n'ibintu nk'ibi. Nk'ubu kuri Senegal iby'uru rugendo byose hamwe byatwaye amasaha arenga 7, nyamara iyo urugendo rutegurwa neza ibintu byose bikaba biri ku murongo, gwashoboraga gutwara amasaha 2 yonyine. Ikibabaje kurushaho nuko hari imyitozo Senegal itakoze. Ubundi gahunda yari uko Senegal yari gukora imyitozo y'imbaraga mu kwitegura uyu mukino, irimo no gukina hagati y'abakinnyi ubwabo. Gusa ekipe yageze kuri hotel bwije ndetse abakinnyi bamaze kunanirwa ku buryo bitari bigishobotse gukora imyitozo igoranye, ahubwo yasimbujwe imyitozo yoroheje. Mu gitondo cyakurikiyeho Senegal yajyanwe mu kigo cy'imikino cya Mohamed VI Football Complex kiri mu byiza biri ku mugabane wa Afurika.
Ikibabaje nuko muri iki kigo ariho ekipe ya Maroc yari itujwe ari naho ikorera imyitozo. Ibi byatumye Senegal yanga kuhakorera imyitozo, ivuga ko Maroc ishobora kubaneka no kureba uko bakora imyitozo, bityo bikaba byazabafasha gutsinda Senegal ku mukino wa nyuma. Byabaye ngombwa ko abakinnyi ba Senegal bongera gutegereza bicaye muri bus, bategereza ko bashobora guhabwa ikindi kibuga. Ibi byose byabaye ku wa gatandatu, umunsi wabanjirije umukino wa nyuma. Kera kabaye Senegal yaje guhindurirwa ikibuga, ihabwa Stade Olympique y'Rabat. Icyakora ibi byose nabyo byadindije iyi ekipe cyane kubera ko byayikererejeho isaha n'igice. Kubera izi mpamvu imyitozo Senegal yari yateganyije ntabwo bayikoze uko byari bipanze, ahubwo byabaye ngombwa ko abatoza bakoresha imyitozo igihe gito. Ibi bintu byose iyo bibaye mbere gato y'umukino biba bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bakinnyi muri rusange, bakaba bakwitwara nabi mu kibuga kubera umunaniro cyangwa se kubera ko batitoje uko bikwiye. Uburakari no kutishimira ibi byose biba birimo kuba nabyo bishobora kubagiraho ingaruka mu mutwe, bakaba bazakinana umujinya, nabyo bikica umukino wabo cyangwa se bagakora amakosa atuma bahanwa cyane, bagakina bari ku gitutu. Niyo mpamvu FIFA isaba ibihugu gushyira imbaraga mu kwakira ama ekipe neza mu rwego rwo kugira ngo ntihazabeho urwitwazo rw'ibi bintu byose. Ikibabaje kandi nuko Maroc itari buze uburyo bwo gutegura neza ibi byose, cyane ko byateguriwe andi ma ekipe 24 yitabiriye irushanwa. Iyi ni imwe mu mpamvu benshi barimo kuvumira iki gihugu kugahera, bakavuga ko cyashatse gutsinda binyuze mu bujura no kubangamira Senegal aho gutsinda binyuze mu kwitwara neza mu kibuga. Niyo mpamvu ngo Senegal yatsindaga Maroc, benshi mu banyakigali barebye uyu mukino basimbutse bakajya mu bicu, bakishima nka hari Amavubi akoze ibitangaza. Ntabwo ari ubwa mbere Maroc ivugwaho kugira imico yo kwakira andi ma ekipe nabi. Mu 2018 abakinnyi ba Gabon bavuze ko bari ibiryo bitameze neza ubwo biteguraga gukina na Maroc. Mu 2021 ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Guinea Bissau naryo ryarakariye cyane Maroc nyuma y'uko abakinnyi b'iki gihugu barwaye mu nda ndetse abandi bakajya mu bitaro bikarangira badakinnye na Maroc. Gusa niba wibwira ko Kigali bishimiye intsinzi ya Senegal, ubanza utamenye ibyabereye muri Algeria. Iki gihugu gituranye na Maroc ariko ntibijya imbizi. Mu mihanda y'i Alger mu murwa mukuru, imodoka zakoze akarasisi kilometero birenga 10 mu mihanda, binagera ubwo abaturage baturitse ibishashi by'umuriro nk'abarimo kwizihiza iminsi mikuru. Kugira ngo wumve uburyo ibi bintu biba bitoroshye hagati y'ibi bihugu, utekereza ko Federation y'umupira w'amaguru muri Algeria iyo itigeze iryiminwa na gato, ahubwo yavugiye ku mugaragaro ishinja Maroc kuba yarateguye irushanwa igamije kuritsinda mu buryo bw'uburiganya. Mu butumwa bashyize hanze baragize bati buri wese azahora yibuka ikimwaro iki gikombe cya Afrika kizasiga. Irushanwa ryateguwe ndetse rijyanishwa mu mujyo wo gufasha ekipe imwe hirengagijwe ibintu byose bigenga imikino. Ibyuko Maroc yateguye irushanwa igamije kuritwara bishingiye ku buryo mu mikino hafi ya yose yakinnye ama ekipe bakinnye yagiye atera hejuru, akavuga cyane ku kibazo cy'imisifurire. Ibi byabaye ubwo Maroc yakinaga na Nigeria, Tanzania, Mali ndetse n'izindi ekipe. Uko byari bimeze muri Algeria ni nako byari bimeze mu Misiri, ikindi gihugu cy'Abarabu kitajya imbizi na Maroc cyane cyane mu mikino. Hagati aho mu gihe mu Barabu hamwe byari byishimo ahandi ari amarira, muri Senegal ho byaje kurangira perezida w'icyo gihugu Bassirou Diomaye Faye atanze ikiruhuko ku wa mbere. Ku rundi ruhande uyu mugabo warebeye umupira mu gihugu cye ari kumwe n'abandi bafana yanagize umwanya wo kuganira na minisitiri w'intebe akaba n'inshuti ye Ousmane Sonko. Aba bagabo bombi banyuranye muri byinshi, ariko mu minsi ishize bari bafitanye ibibazo bishingiye ku buryo buri wese hatekereza ko igihugu cyayoborwa. Gusa kuri iyi nshuro bongeye kugaragara bari kumwe kandi barimo kumwenyura, bituma benshi bavuga ko iki ngiki ari ikimenyetso cy'uko aba bagabo bongeye kwiyunga. Ku mutoza wa Senegal Pape Thiaw yavuze ko atishimiye igikorwa yakoze cyo gusaba abakinnyi gusohoka mu kibuga. Ati ntabwo nishimiye ko nasabye abakinnyi banjye gusohoka mu kibuga, ndasaba imbabazi umuryango w'umupira w'amaguru muri rusange. Nyuma yo kwitekerezaho nababwiye kugaruka. Rimwe na rimwe ushobora gufata ibyemezo bihutiyeho iyo uri mu bihe bitoroshye, ariko twemera amakosa y'umusifuzi, turasaba imbabazi umuryango w'umupira w'amaguru. Uyu mugabo nta nubwo yagize amahirwe yo gukora ikiganiro n'abanyamakuru nyuma yo kuzana n'umukobwa we muri icyo kiganiro, ariko agasanga abanyamakuru bo muri Maroc bariye karungu bakamukomera cyane, undi agahitamo kwisohokera adateje ibibazo byinshi. Amakuru avuga ko uyu mugabo ashobora kuza guhabwa ibihano bikarishye bishobora no kuzatuma adatoza Senegal mu gikombe cy'isi kizaba mu mpeshyi y'uyu mwaka. Abasesenguzi batandukanye bagaragaza ko kuva mu kibuga kwa Senegal bijyanye neza n'uburyo n'ubundi icyo gihugu gituwe n'abaturage bakunze kurangwa n'ibikorwa byo kurwanya akarengane. No kuba Sonko arimo kuyoborana na Faye ni umusaruro w'izi imbaraga z'abanyasenegal bahagurukiye rimwe
bakabuza perezida Macky Sall kwiyongeza manda, ndetse bikarangira Sonko na Faye bayoboye nk'uko babyifuzaga, bakanayobora bavuye muri gereza. Ariko ibi byose ntibyabujije gutorwa. Ku mutoza wa Senegal, ibyo yakoze byafashwe nko kurwanya ruswa n'akarengane, bigakorwa mu buryo bwose bushoboka, hatajemo kugenda gake mu bintu. Yego bishobora kugaragara nabi, ariko nanone ngo byatanze isomo. Ngiyi impamvu ubwo Efan Ekoku wahoze akinira Nigeria yavuga ko ibyakozwe na Senegal ari ikintu kibi cyane, yamaganwe. Uyu mugabo usigaye akora nk'umusesenguzi ku mikino yavuze ko nubwo byaba ari ikosa, penalty yatanzwe ikaba itagombaga gutangwa, ariko ngo abakinnyi ba Senegal ntabwo bari bakwiriye kuva mu kibuga ngo bahagarike gukina. Ati bari kwemera icyemezo cy'umusifuzi nubwo bitabanyuze. Gusa ku rundi ruhande, abatemeranya nawe bavuga ko guhora ushaka kwitwara neza atari byo biguha kugera ku byo wifuza kugeraho. Mu gihe ubangamiwe, mu gihe utishimiye irimo kugukorerwa, ngo ushobora no gukoresha uburyo budasanzwe kugira ngo werekane koko uruhande rwawe, werekane koko impamvu utishimye. Aba bavuga ko ibyakozwe na Senegal byatumye CAF na FIFA bizakora ibishoboka byose kugira ngo bizamure urwego rw'abasifuzi ba Afurika, ku buryo mu marushanwa ari imbere abasifuzi ba Afurika bazaba bari ku rwego rwiza. Na mbere y'umukino kandi, ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal bwari bwashyize hanze itangazo ryongera kunenga uburyo ekipe ya Senegal yafashwe muri iri rushanwa. Ikintu cyafashwe na benshi nkaho n'ubundi Senegal yaje yiteguye cyane, kandi ibizi neza ko imisifurire ishobora kuyigora, cyane ko atari ubwa mbere havuzwe imisifurire mibi muri iri rushanwa, cyane cyane ku ma ekipe yakinnye na Maroc. Kuri benshi ibyakozwe na Senegal birenze gusa ibyo mu kibuga, ahubwo ni ishusho nyakuri y'uburyo abanyafrika bakwiriye kwitwara mu gihe barimo kubona ibitabanyura. Kwitwara neza buri gihe ugasekera abantu ntabwo ari byo bizaguhesha icyo wifuza buri gihe, ahubwo bishobora kubera bamwe impamvu yo gukomeza kukubyaza umusaruro no kugusuzugura kubera ko babona ntacyo wabatwara. Bamwe banacyuriye Ekoku bamubwira ko abanyanigeria baramutse bagize umutima wo kwirwanaho no kwihagararaho mu gihe barimo kunyura mu karengane, bishobora gufasha igihugu cyabo kwigobotora ibibazo byinshi byiganjemo ibishingiye ku miyoborere mibi. Hagati aho, ibigo byo ku mugabane wa Afurika bikomeje kuba bike mu gutera inkunga no kwamamaza muri CAN. Irushanwa ryihariwe cyane n'ibigo binini byo ku mugabane w'Uburayi ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi ubwawo wariteye inkunga, nyamara n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe uhari. Ibi ubwabyo byerekanye urugendo rurerure uyu mugabane ugifite mu birebana no kwigira mu buryo bwuzuye. Amakuru anavuga ko abanyaburayi bafite uburyo batera inkunga CAF, cyane cyane mu bijyanye na tekinike. Ikindi nuko ibigo by'ubucuruzi by'abanyafrika bitaragira ubushobozi bwo guhangana n'ibigo byo ku yindi migabane, ku buryo nabyo byakwamamaza ahantu nk'aha ngaha bikiyereka amaso ya za miliyari ziba zikurikira irushanwa. Benshi mu banyafrika bababajwe nuko nyuma y'umwaka wa 2028 iri rushanwa rizajya riba nyuma y'imyaka 4, ariko perezida wa CAF Patrice Motsepe aherutse kumena ibanga, avuga ko ibihugu bya Afurika bigira ubushake bwo kwakira irushanwa birimo kugenda bigabanuka, ahanini kubera ko nta nyungu nini mu buryo bw'amafaranga ibihugu byakira irushanwa bikuramo. Hagati aho, amaso ahanzwe abaturanyi b'u Rwanda bazakira irushanwa ritaha riteganyijwe mu 2027. Uganda, Tanzania na Kenya izakira umukino wa nyuma, nibyo bihanzwe amaso. Urugendo muri bihugu byombi rurakomeje cyane mu bijyanye no kubaka ndetse no kuvugurura stade zizakoreshwa muri irushanwa. Icyakora n'uyu munsi hatangiye kwibazwa byinshi ku bijyanye n'ibikorwa remezo, benshi bakemeza ko bishobora kuzaba ingorabahizi mu gihe ibintu byose bitatangira gutegurwa hakiri kare, nk'ibijyanye n'imihanda, ingendo hagati y'ibihugu byakira irushanwa byose, hoteli nyinshi kandi zihagije. Impungenge z'uko ibi bihugu bishobora kutazitwara neza zikomeje kuba nyinshi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame numwe mu barebye umukino wa nyuma, aho yari kumwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri ya Siporo Rwego Ngarambe na ambasaderi w'u Rwanda muri Maroc Shakira Umutoni. Hari kandi na perezida wa Ferwafa Shema Fabrice. Kuba abayobozi mu nzego z'imikino baraherekeje perezida wa Repubulika byongeye kubyutsa iby'uko u Rwanda rwaba rurimo kwitegura kwakira irushanwa mu myaka iri imbere. Ntabwo kandi ari ubwa mbere aya makuru avuzwe, kubera ko yari yanavuzwe nyuma gato y'uko Stade Amahoro imaze kuzura, aho iri ku rwego rwo kwakira imikino yo ku rwego rw'isi. Mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize, ikinyamakuru Foot Africa cyavuze ko u Rwanda rwari mu bihugu bitandatu byifuza kwakira igikombe cya Afurika hagati y'umwaka wa 2032 n'2036. Ibindi bihugu biri kuri urutonde rumwe n'u Rwanda harimo Angola, Ethiopia, Senegal na Mali yifuza gufatanya na Guinea. Iyi Guinea niyo yagombaga kwakira irushanwa risojwe, ariko biza kugaragara ko nta bikorwa remezo ifite bihagije, biba ngombwa ko ryimurirwa muri Maroc. Icyakora ibi byavugwaga mbere yuko igihe iri rushanwa rizajya ribera kiva ku myaka 2 kikagera ku myaka 4. Ikindi nuko bitewe nuko ibihugu bituranye n'u Rwanda bigiye kwakira irindi rushanwa, bishobora kuzagora u Rwanda kubona ikindi gihugu kiri hafi byafatanya mu kuryakira. Ikitagibwaho impaka
ni uko u Rwanda rwiyemeje kubyaza umusaruro ubukerarugendo bushingiye ku mikino, aho ruherutse kwakira irushanwa ry'amagare rya UCI ndetse rukaba rushobora kwakira imikino ya Formule 1 mu myaka mike iri imbere. Hagati aho, nyuma y'irangira ry'iri rushanwa bivugwa ko Maroc ishobora no kwakira irushanwa rya CAN mu 2028 kugira ngo ikomeze kwitegura kuzakira igikombe cy'isi mu 2030, igikombe izakira ifatanyije na Espagne ndetse na Portugal, ndetse bikavuga ko umukino wa nyuma uzabera muri iki gihugu kuri stade yitiriwe Hassan wa kabiri izaba yakira abafana 115, ikazaba ariyo ya mbere nini ku isi. Ku rundi ruhande, Maroc iri ku gitutu gikomeye cyo guturisha bamwe mu baturage batishimiye amafaranga leta irimo gukoresha mu kwakira aya marushanwa akomeye, nyamara hari ibibazo by'ibanze bikeneye kwitabwaho. Uburakari bw'aba baturage babugaragarije mu myigaragambyo baherutse gukora mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize. Imyigaragambyo yahawe izina rya Gen Z 212, aho yatangiye nyuma yuko hamenyekanye inkuru zivuga ko abagore 8 bari batwite bapfiye mu bitaro byo mu gace ka Agadir bitewe n'uko ibyo bitaro bitari bifite ibikoresho bihagije byo kwita kuri abo bagore. Ibi byazamuye uburakari bw'abaturage biganjemo urubyiruko, bishora mu mihanda bamagana ubwami bwa Maroc, bashinja kutita ku bikorwa remezo by'ingenzi ku baturage nk'ibitaro n'amashuri, ahubwo ukita ku bikorwa remezo nka stade usanga bidakoreshwa n'abaturage mu buzima bwa buri munsi. Ku byapa bari bafite habaga handitseho amagambo nka yego stade zirahari ariko si bitaro birihe. Mu 2021 raporo Global Health Security yashyize Maroc ku mwanya w'108 mu bihugu 195 mu bijyanye n'uburyo igihugu cyiteguye kuba cyahangana n'ibyorezo bitunguranye. Ni mu gihe raporo ya Ologic Global Women's Health Index iherutse kujya hanze yagaragaje ko Maroc iri ku mwanya w'131 mu bihugu 141. Ni raporo igaragaza uburyo igihugu runaka kigeza serivisi z'ubuzima ku bagore. Ku mbuga nkoranyambaga, abanyamaroc bari bafite ibyapa byanditseho amagambo abaza leta bati ni gute twaba igihugu cy'icyitegererezo mu bijyanye n'imikino nyamara turi igihugu kidashobora kwita ku buzima bw'abagore n'abana bacyo. Iyi myigaragambyo yaje no gufata indi ntera, igera noneho ku rwego abaturage basaba ko minisitiri w'intebe yegura kubera imiyoborere mibi. Ruswa ivugwa mu nzego zo hejuru nayo yatumye imyigaragambyo ikomeza gukaza umurego. Ubushomeri buri ku kigero cya 38% ku rubyiruko rutarengeje imyaka 25 nabwo bwabaye impamvu yakongeje imyigaragambyo. Biza kurangira leta iciye bugufi yemera kongera ingengo y'imari ishyirwa mu burezi n'ubuzima, aho iyo ngengo y'imari yiyongereyeho 18% ugereranije n'umwaka ushize. Leta kandi yemeye kubaka vuba kaminuza zigisha iby'ubuvuzi, hakongerwa ibitaro n'amashuri, ndetse hagashyirwaho gahunda zigamije gufasha abaturage kubona imirimo. Ibi byose ariko ntabwo byari bihagije, kubera ko n'uyu munsi abaturage baracyarimo kuvuga ko amafaranga ashorwa mu bikorwa byo kubaka za stade nyinshi muri icyo gihugu yakabaye akoreshwa mu bintu bifasha Maroc kwihutisha iterambere ndetse bikanafasha abaturage kubona serivisi nziza. Byitezwe ko Maroc izashora miliyari zirenga 26 z'amadolari mu kwitegura kwakira igikombe cy'isi. Amafaranga benshi mu baturage bavuga ko ari umurengera, cyane ko aruta ay'icyo gihugu gishora mu nzego zirimo uburezi n'ubuzima ubifatanyije buri mwaka. Icyakora abasesenguzi mu by'ubukungu bwa Maroc bakemeza ko gahunda iki gihugu gifite yo kubaka no kuvugurura ibibuga by'indege, imihanda ya gari ya moshi, za stade zitandukanye na hoteli, byose bizazamura cyane igiciro cyatangajwe na leta kikaba gishobora kugera kuri miliyari 35 z'amadolari. Muri make, kugira ngo leta yikiranure n'abaturage barakaye kandi zakira aya marushanwa mu buryo bworoshye kandi bunyuze mu mutekano, birasaba ko itazakora ikosa ryo gukomeza gutuma abaturage barakara bakanigaragambya. Bishobora kubangamira imigendekere myiza y'amarushanwa iki gihugu kitegura kwakira. Nshuti bakunzi, mwabanye natwe, ikiganiro cyacu nta tugisoreje. Mwakoze cyane.